Halo teman-teman, kembali lagi di Lucky TV. Pocong Upin dan Ipin dan kawan-kawan ingin memakan es krim. Jika dia memakan es krim, menjadi apa teman-teman? Simak yuk videonya. Nyam 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 nyam. Pocong Ipin merah berubah menjadi ondel-ondel Betawi teman-teman, lucu sekali. Nyam 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 nyam. Pocong Upin hijau menjadi Power Rangers merah teman-teman. Coba kalian tebak bakal berubah menjadi apa lagi ya? Nyam 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 nyam. Si Mei berubah menjadi Adit dan mempunyai kekuatan Power Rangers merah yang mempunyai naga teman-teman. Nyam 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 nyam. Wow, ada boboiboy api teman-teman berkekuatan harimau. Nyam 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 nyam. Jika kalian suka video ini, jangan lupa ya di subscribe dan di like. Sampai berjumpa di video berikutnya teman-teman.